Imyanzuro y'inama rwihishwa y'abakada bakuru ba FPR bagifata ubutegetsi mu 1994. Inama yabaye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 1994. Mu mpera z'umwaka wa 1994, Chairman nyakuri wa FPR Paul Kagame yakoresheje inama mu biro bya Vice Perezida wa Repubulika ibera mu Muhezo. Yayitumiyemo inkoramutima ze zigizwe n'abakada barindwi bo mu bwoko bw'abatutsi gusa. Yahereye mu masaha 3 za mu gitondo irangira mu masaha y'ijoro. Icyo gihe saa 6 nta wasohotse ngo ajye kurya. Amafunguro avuye mu kigo cy'abajepe yabasanze aho azanywe n'imodoka. Nyuma yo kurya baruhukiye isaha imwe muri iyo nyubako, nyuma inama irakomeza. Nkuko twabihishuriwe n'umwe mu bitandukanyije na FPR wari muri iyo nama, wadusabye kudatangaza izina rye kubera umutekano we n'uw'umuryango we, dore ingamba 22 zayifatiwemo. Ingamba ya mbere: guhamanda imwe Perezida Bizimungu, Pasiteri Bizimungu, ngo rubandi banze yibone mu butegetsi bushya. Hagati aho abatekinisiye bacu bagomba gupanga ingamba zo kumunaniza akavaho, tukabona uko dushyira mu bikorwa gahunda yacu ntawe turi hejuru. Icyo gihe umwanya wa Vice Perezida uzahita uvaho. Ingamba ya kabiri: guteza umutekano muke mu ntara zombi za Kivu muri Zaire no mu majyepfo ya Uganda, kuko ari indiri z'abahutu impunzi zishobora kwisuganyirizamo zikaba zakora nk'ibyo twakoze mu buryo bworoshye. Ingamba ya gatatu: gukomanyiriza impunzi mu nkambi z'ibihugu bidukikije, kuzibuza amahwemo, kuzigambanira zikicishwa inzara, guteza umutekano muke aho ziri, kuzerega jenoside, abazakiriye bakazinuba, izinaniwe zigataha, izanze gutaha zikicwa aho bishoboka. Ingamba ya kane: kwibasira amashyaka ubutegetsi bwa Repubulika bushingiyeho, abahutu bakayoboka umurongo wa FPR, byananirana tukayaca mu gihugu. Ingamba ya gatanu: guhagarika umuvuduko w'ubutegetsi bw'abahutu mu Burundi, kubukoreramwo mu mayeri, byananirana tugashaka uburyo bwo kubuhirika. Ingamba ya gatandatu: umutego wa Ndadaye na Frodebuye bigomba kutubera isomo, kwirinda guhubukira amatora tutabanje gufata inzibacyuho ihagije no gupanga uko RPF izayatsinda bubi na bwiza. Ingamba ya karindwi: tugomba kumvikanisha ko nta moko ari mu Rwanda, ko twese turi abanyarwanda, kugira ngo nitwigarurira ibyo dushaka byose bititirirwa ubwoko bumwe. Ingamba ya munani: tugomba gushyiraho amategeko yubatse neza yo gukinga amahanga mu maso. Ingamba ya 9: tugomba kugarura gacaca ikatubera inzira yo kwambika icyasha, kwikiza abo tudashaka no kudufasha kwigarurira imitungo yabo bitatugoye. Ingamba ya 10: nta mukada wacu tuzemerera ko aboranishwa n'inkiko z'amahanga kugira ngo ibanga ryacu ritazavaho rimeneka. Ingamba ya 11: tugomba gushyiraho igihano kiremereye cyo gucubya abantu bose bafite ideoloji ibangamiye iyacu. Ingamba ya 12: gushyiraho imiryango irengera inyungu z'abacu bacitse ku icumu, bizadufasha gutera ubwoba abahutu, twumvikanisha hose ko hapfuye abatutsi gusa, nta muhutu ugomba kunamirwa cyangwa ngo yunamire abe. Ingamba ya 13: amagufa yanamye ku misozi tuzayakusanyiriza mu nyubako z'urwibutso yose tuyita y'abatutsi. Umuhutu uzavuga ko harimo amagufa yabe, tujye tumuhana twihanukiriye. Kwiga uko ayo magufa tuyabyaza umusaruro, tukayakangisha n'abazungu ko twahagaritse jenoside barebera. Ingamba ya 14: kubera uruhare bashiki bacu bagize mu kubohoza iki gihugu, tuzabagenera imyanya ihagije mu nzego z'ubuyobozi, bizakomeze kudufasha gucengera no gukurura abo dushakaho inyungu. Ingamba ya 15:
inzego nkuru za politiki, umutekano, ubucamanza, ubukungu n'ubucuruzi bigomba kuba mu maboko yacu. Abandi tuzajya twihanganira nabo kutubera udukingirizo. Ingamba ya 16. Abana bacu tugomba kubashakira amashuri meza y'indatwa mu gihugu no hanze, abandi tukabayobora mu yagiseseka. Ingamba ya 17. Politiki y'ubwiyunge tugomba kuyiha umurongo utuma ubutegetsi bwacu buramba. Ingamba ya 18. Tugomba gutuza abantu bacu mu mijyi tukanayiteza imbere, icyaro kigaturwa n'abagomba guhinga bakanadutunga. Ingamba ya 19. Amafaranga ahagije yo gushyira mu bikorwa ingamba zacu nta handi hambere tugomba kuyakura atari muri rubanda binyuze mu bwoko bw'imisoro itandukanye. Ingamba ya 20. Tugomba kugarura uruhare n'agaciro k'inka mu mateka y'abakurambere bacu, tugatesha agaciro ingirwa revolution yo mu 1959 na za repubulika zayikurikiye. Ingamba ya 21. Tugomba gufata ingamba zinyuranye zo kugabanya ubwinshi bw'abahutu kugira ngo batazongera kuduteza ibibazo. Ingamba ya 22 nayo ya nyuma, gucecekesha za NGO cyangwa ONG, amashyirahamwe arengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imiryango mpuzamahanga idukoraho amaperereza bidakozwa ibyo kutubera ibikoresho. Abakomeje kubyanga tukabirukana mu gihugu igitaraganya. Ngayo nguko.